hu se wiase ade bi ebe obi bia ya wo hu so mfaso enti eno na wo be nipa no na wo hu so mfaso na enne na wo tie wo ho na wama best moment no abamu a obi ehu se wo kɔ wani mu no afedie de na wo ne ye nnura no opese wo de saadie no ebra na wo de be hete wo tuni gu tuni panigu tunu asem ni gu se obi busa wo se enne pa ewo wabrabo mu aba bigidi ye se obeka kire ni se ahan nana mi busa wa no pai se sa na no aba na isan se nipa abrabo mu no je bonapa ene ye wona bone nana mi ne obedi nkomo se ene pa ewo wabrabo mu no aba why enjoy your best and good moment ana ene asemo a mi bebusa no mema watena say eba Nkrunhye sem so Joba Trend YouTube, Joba Trend TikTok, Joba Trend Facebook. Na wo share, na wo like, na wo comment here. Na adoma na eda wo no waboso. Sene ebe ya abrebia awotutu ametena se na mede Nkrunhye sem beba no. Woni mimienu ya tena se edi nkomo. Esan se enkomo no mennew ena edi. Ena mi busa wo no. Me say se wo bi busa wo se o best moment no aba me gidi se wo beka se ane ana wo beka se dabi na se wo ka se ane a edie na wo ye amani pa hu se ampa we ye mere papa e wo wabrabom emmoto wo bebre entimi ma emere papa e wo ya brabom no emma wo bi wo ho a osisua enka dwuma ketua bi obehya ase no enka betimi de na kɔ ama na konye adwuma papa enso wo seda adwuma we ya me koye idie akatua de bemma me no esua entimenye entimetwen na mapa adwuma eye preko enso ya na rafi se yesi ye de adwuma bone ennepe adwuma pa se adwuma na wo koye na sika ni sua no eno na de mrepa no ebeba wo abrabom eno na de enigie no ebeba wo abrabom ene na di nkunimdie no ebeba wo abrabom ene de me ba se me ni menua manom ebekasa esanse ye ma no ye na duru mra bi a abrabo no ekotia yen wo ba bi besi so be me bia ba nanim a ose ompe no wono de ompe de bi ebeyi ope aben wo ha na hyase wo ba bi ena akoduru ho ebi anka wo fa Dabi ebeye yie ya na woni ne hyase from one enka nyame beto nsu aguso na mo akotu na edemrepa na ba wo na wo bema mrepa na wo de wano akase aba no wo na bema na ba reality ama obi ehu se ampa asomesi ana obenten asema mibusa na mi oyi ano ka se ai no wanyi ano enhu framem na me hwe na brabom na me hwe no a na me hwe na metim say yes emrepa no apa yemmo ye ho so kakra na bibi ketua bi a yense kura mu bia no yemfa nya adwuma na se ye de ya no ka se mesi abrosan meto kaade odofo obia betimi aka bi enti na mebusa se mebusa wo se emrepa ba wabrabo mu a wo beka se ane aba ada wo mrepa ne se eda wo nya rig bi na wo shatale bi ehye mpaboa bi na obi ka se wo ho ayefe no eno na ye wo mrepa na da bi eno de enye wo mrepa emrepa beba wabrabo mu a na wo de wo nsa aje bibi na de wadwene ne wakoma ka kire wo se ade we de ye na ahyesi eden nanso awie je no ade nkunim de beba no na waje enye ye nyina ene nyame boye se ye meye aban dwuma enso obi o ho a wako school wawie obetimi asa akosu adwuma bi aka ho obetimi asa akoye bibi aka ho enso wo se da gese me twen ema aban eposti me na wote ho na ne ma pa na ewoni mu nyina no ontimi mfanye hwe the first nipa no wako school awie ntin ohun se mako school amaye graduation there that is my best moment. It's not best unto say what di wom sa no
ebeye adwuma ana sukuu na wokoye no de wokosuaye no wo de beye adwuma saa time no na wo betimi de wonsa si obo akase the best moment apa and me makeup ya me de te hey de woye maame no eye me ya me goddaughter Frida wa ku school wa wie o ye na wonya adwuma nyeye no wo san akosua makeup etisa aban am postina wode ni makeup ebedidi etisa wanyamre papa bi mu e wo school no ma wanyamre papa bi mu e wo makeup mu san komo no na me ne wo bedi se san sem ne ebusa wa bekasa an na de na wuso na wo pa ba bi ada adwojo ho ama wo ho atowa wo frabro kire ba na wo pese fiefo begigewa mekamfo oboba village and apartment e wo pokuase amanfo koho na abehu se home away from home ohane mu nsem ni nyina fa koho na ade ye be chia no pa na waye wedding na wugina kitchen na chese wo prepare breakfast bi na daddy abegina wachi na order nsa so sisi no disturbances na okisi okon ho no sa disturbances ni nyina ebuo ba de okwa unya bi na abehu sampa wo be free wo be ba no na wukrantafo said the maker no it is a senior ni me junior edie na wo ye na wo de aboa wo ho edie na wo ye na wo de akenya ho wo tena se ma na beto afiri suraba eno de ni ho biemo enti wano na wo de kan se wo best moment aba no wo de wano beka enso emmata isan se wo ankasa no wo nye wadwene ena mepewei ena mempewei ena mepewei ena mempewei ena mepewei ena mempewei emma de papa biara emma wabrabo muda enti question na obi bebusa say has your best moment arrived yet na obeka say yes of course no if say ka say sure a tie na obe show for it ana eye watare shebi aye ofa bi na your best moment ana da bia ukwatsina bia ba wonum sa wani gye ya ukase nura de mani giyo esanse won twitwa bi wo sa na your best moment ana da bia me busase de ye ni nei abrabo aye boy yatena se adwe ho se ye di 50 years na ye di 60 years ye betimi abosa abram e bia sa time no na ne me bia ye no na ye fere se ye beye entina awotutu ade bia metena se a me kacha wo se de wosa wo je no zeni ne ya esanse ochina eni hobi ma menye nkrato omra me ba ye beto aso on my taxes and accounting and I make come for amount so America memu dia o taxes sem no fakodom omo na obeye bibia ma kama esan se broni dia ne tax nsem onfani agro se wo ya wadwe se wo betwi broni adi won tax nsem a obewo nkonsa na wo ne ya betena ha ama awia so enti fa wani kire on my taxes and accounting so wo America memu a pusu homa no ne frɛ wo mo na woni won bedi dwuma na wayo taxes nsem nyina ma na ode receipt abro enkoma me di wudi eni me se obi busa wo se emre pa ewo wabra bom aba wodi aminim se obeka se ane na okase ane a etie ne bema nipa ne hu se ampa ade no aba na abetena se eye wunyuma eje wunyuma enye ya no fafa ne de kasa aba enti na mpanifo se wode wano do nwera ebi nwo enti emfa wano enkodo nwere esanse bi nwo emma nipa hu se we de esesa na ote we de okasa kwa esanse wo kasa unjua tax enti ubusa ne se na wiase oti na ni je na brabom se de esi ko opa onipa ne bekasa ahan bet wiase na ye wono first no na aboa no kra your friend is a Frida aboa be na tema aha first no na kwaku ati a wotsema ne ba ene wote a na wodi dwane ene kwaku wote a no wodwane enti wo bia antema biem ye kasa ye na wodi wano meye na wanya ejai wabrabo mam esanse mpanimfo kase de wo twa sa wonim sanechi achie enti no
enti na ye bobra enipa bi wo ho na wo busa ensem ye busaw na wo kase de bia na afa ye hu kwan a ye de befa so ama best moment no aba into reality onipa bi a wo wiase a o opportunity say o enjoy life na say life no be enjoy a enewa say wo enjoy nso a enewa isanse said de wabrabo wo pese ekono saa na wo bebo no da bia me de me hu ye example me say awo me ti hey say na me pese me ye mabrabo enti time na me ti fie na me nya adwuma no na enipa ente mase na me work towards the best moments no na eno na me tie na de me ye I enjoy it many day it makes me happy sametena se na me ni ye di nkomo medika aka me say ema de abrabom edurumre bia ya na ye mobo eba awale mu a me mpewei ena ni su achia ena ne beta chim ena na fusu ewom se sa na ema de ne wo ho bi wo ho a ukofa ya na ya ahom tekese but say yesikanti ena be ma bi bepew na wo se wo mpene dia hunu se no nsia bomprenu no nsia ebomprenu na bible say dako eye nyame anim mfi apem ena mfi apem eye nyame anim dako enti nipa no be ma na obo abrabom no enne na wa faili no hu se woda so wo mfi apem no enne na wa faili no woda so wo mfi apem no enti mfi apem no beba amenkunim die aye ne dia na dru saa time say ya ene yekeka brawe nka me no wale mi o brawe mi no wale mi o na afa nipa no the best moment no aba na me ka say wukura no ekunu kura unya bi enwale ye enti se nria se wo bobra hwe wochena enhwe because ochena no wo hwa enipa no ewo wochena mu eni ne enura de atwam mane nko but enipa ewo wochena mu na de me sa aka cha oni se me say se wo pese wo hu ne mapa wo abrabo ma asem na si nura no fato bole enura asem ye franka asem enura wawu okọ enti enne wochena ene wochena chi ene woda ache ena wo prohwehwe sede enipa ewo mu no bitimi aba na wo de wano ka wasa ashu enti nura de se nura ena gewe endura no obo asawo na obo ne nura no enne wo mmobiem enti asawo ne ni hobiem enne wo je bibi papa bi ama wabrabo endura na wo mbuade o ni ye tufu a wontie enne ye tufu a wotie enti kana asem unse bible ka asem bi osema ye ndwendwene wo chena ho wochena na bedwendwene ho enti wochena na wo ni mu no edwendwene ho ede ne mapa aba wabrabom entwa wani nkohwe watie o ema obi mmo wabeti awati no onka nche se wo wujia enyeyi esansa wo unni saa ayizu na wo de beye no me ka kire ne se wo enra de sa na wada na onye bibia bete ne wo sorry enti ne pa na wo mu no was ready was willing se wo be ma na ba amani pa hu enti enura asem ne de fatu wachi obi ka kire wo se enura na wo yese ya ka kire se enura ye ne wo chena so entimi nye peda enti enura asem no ye ntumu bolem ayesafo wo se delete niema enura de no delete me say de na wo ye ne enura na ankoye na obi pese o use against you no wo ka kire ne se me de na me ye ne enura no me delete egubolem so what am I say me si de na wo ye ne enura na obi te ba bi o wo pese wo de enura bi wo de be hit so hard because wo hu say wo pese wo de niema bi bra wo hu say changes bi aba wabrabom wo hu say why you ready why you willing sad de no be enti no o gina wachi wo monitor ai wo endura na wo yese enura twam na hu say se wiase ade bi ebe obi bia ya wo hu so mfaso enti enura na wo be nipa no na wo hu so mfaso na enne na wo ti wo ho na wama best moment no abemu a obi ehu se wo kọ wani mu no afei de na wo ne ye enura no opese wo de saade no
ebra na wode be hete o tuni gu tuni panigu tunu asem ni gu na wo be hu se ampa enra twa mu na ne baaye no enne agye wo ne enne agye wo ne enti de me ka kire wan se emanura bia and stable focus on ne wotsena ene daachi isa se wo yie die no eho ne wo enra wo hu die wom wo hu die wo yeye na ene wotsena so e enti ena mebusa se sa wo tutu amete ya mebusa se o best moment no se aba mejiri ye se obeka se ane na meka se ma menhwa edie na obeba mahwe se woni bibi dia ene ene sorry na je bibi na de wo beye bia no e de sa best moment no ebebro na de nkunimdie e de anigye ena ebebro de meka che oni se enura sam ne de fagu bolam tugu obi abeka ka che ai eye mia eye me na nura na me bo ahya wo no eye me na nura na me no nsa no eye me na nura na me bo kro no no eye me na nura na wo kama asema medidi watam na enenso enne de my jeni pafofro enne de wo hwe me nipadua yi mpa wotimu nsa yes ensesa ya bam enne de se me best moment na my kra ba bia madru no wotimu nse akaka kra bi na medru me botaye no ho enti nuru asem di anopa me ba be ka che se wo pese udru best moment no ho na wo de wano ka na wo sa kire se we na maye na we na mama ni chia enura eye nura tugu wo de se wo de be good asbin ama bola fo akwa fagum wo ka wo se me nura no me de good asbin bola fo de kodadada nti enura bia ne ho biem enne enna ho nyame hira me gidi ye se ye nyina ye bobo ye ho nkomo ye ho aduro ye tutututu ye ho fo isan sempani fo se de o twasa no onim se netiachia follow me ewo YouTube Joba Trend me sira mo ani die mu se o follow me a comment no ya churugu ho mame na menkenkan na menhu se de meje no ope se de wo se hwe no ne de meni je ho pa na wase adoma no boso na enye kran nti anytime bia Joba Trend jede yensem pasa yiba no e ba ya na wanya na ka chiro bi no bi nka jo bi se onko YouTube Joba Trend ho na eniem pagu ho na me kanfo oboba village and apartment ama se fa wani chire ho na ukwa reception nko a bibia eye on point pusu homa no enne gu afidie na se no my taxes and accounting omonso omo ho omo twa so bedi tax jubedi jira ma o eti fa we chire ho fra wa mo na obeya ma na mi makeup yi eye ofegia eye mi akasa me god daughter nyame wa wono na eye mi makeup yi wo say ene de maje enje enye na home na mi so menye bi na yenhwe sa efa na wo hwe matale yeshemiya me sorry gina ho a udim sa matale no efe inki watale num enema wo atale bi ho a wo sha ema wo baaye ne nsipi enso matale wedi mia me nua boge ena to ne bo ena odwudwi style yi na ode share me wo se awo me pam style ashaw na wo de akoye Nkrunhye Mmere ne se nipa ba akompote na osakra nsira ne bi ebeka me enti mere pam no me de me nua boge na mba betudwa na wo kwa na numbuo eda form na emom style obeje ewo amawo no efe mani je boge ho pa enam adie bi nyame nsira obi bia ye besa ahia bi. God bless you all.